quería leer unha historia moi divertida dun barrigudo pirata que navegara o deserto en fragata para roubar barris enteiros que rebordan rica horchata. Horchata? Quen dixo horchata? Son o pirata Malapata e morro pola horchata. Rosiña quería leer historias de pura aventura. Rosiña quería leer historias de pura aventura. De barcos de buguines e papagaios como armadura, de risas de disparates, de enseñosas tolerías, para rir as gargalladas e learse na lectura, para rir as gargalladas e learse na lectura. Ei, Rosiña! Conseguirei o tesouro e a illa será miña. Vamos, tripulación, que collemos todos no arco. Abordase! La Kazán. Como?